Parlok bait mentakas ngi pede nalit dan kam syapo mau langkar kabahap hapo West Kasil District. Te uwe ni bahayang janga ubayajan baru nomor ba ujui ba ngadai ubri ubaju it ya kami mariam badru ubri ubaju syang na kawi kacaka cakoi pat. Te ulapin ketik ya kejumut ceperkar janga banyalam yang syakawai kajaka kabadang hab hapo mo langkari ya kawai kakshat kaba itanan ha hoy wala da kani kakshat kamdei kaba layalit pajba lani kabaki briu kila poin has kani kakshat ndrei menta kasngi daka jingyalam ka jangu ngilalet ban hiar ya ki riat kiram ban kiu ru ikilum ban poi sekani kajaka malipet ya kata kakshat kabadan hangni apa molangkar ya klempoi perkhat da kabanga susyani apa jau namar bawong bagani kakshat kalang kaba internet handu kata-kata te kumta ngala subur bet kat syaba ulayalam Henry klempoi perkhat marsen poi hakani kajaka kala pelong yanga ban yabit hadu kata-kata bat ngokwa syu panlit payu. Kalong ke kabang am jula ban tu berkat dengan yo ya kaban sum lani ne yo ban shower apo jongka kshat ne ko chako waterfalls long ke experience kaba lalong extreme lani kaba amna ban pakai adu kat no nala ban dan ya kata connection ini kata jingite kaba chan atami mariam long shisha ke kaba ring ya ka ya kejengut berkat kejengut yo shisha kata jengjat hat abang adan kebekum kene kepor abang adan bat kene marian ndai mangle ya kene daga jing shongshit ndrei ngalapet ya kacaka kalong ka basif kalong ka ba mbu yang aga jengma abang le ya kene dei nomor kata na shim ya kene ka senjam ban connect dan kejengit dei apa jan bat kemarian ban ngenut ruban ong bakani kandai kasni yang kejing sa jing kemal ya kejing im jonga bangayo langsung apo yang berksat. Besar melawan dalam mencuri ini kena kecat kena kebahak kecil dan diom tertutup kadang hangga pemolakar mungkin ditelak kena kecat agar bat diperlak tiba iya yang kami mariam berjumpa iya kecat coba dengan pet yang keniru tidak haji siapa kadang bahasa kata-kata yang penting video demi perlak yang follow yang subscribe dan yang share video demi.